National Highway Authority of India lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum cherap chetoponsi National Highway krongni atowar along puthot krong pliatowar nangsalam ponlo bangso krong pliatowar kaselam ponahu towar RVRAR atum along le setame parlo ponsi longle ka parlo pon anama bangke pipajir pon bomlo Bonta bangso atangka ki pipon hut section 2 along longle atangka ki pi kapajura hut longle hem phuvek vekatuma bangke kachil longdun bang vedara jok ki ongdung araratum ningkang samse cepak lang ponrenti bangso tawar ka selama hut longle chot kalisi thengpi thengprang hemrit ka heno ke doan anam setame ki pi kapajut ponje aphan saiden kono bangso section 2 along longle hem phatuma phan amen doma avema lapen anam ko ansi Kilong mapu kachini pa media phanpura kedam tang chiti ni hydroxyr ni denarong sericulture asa hema thengno longsi padu pondo bonta kapaklang ali salong longle hem phu wek lapana tang ka setami kilong nang ji vek atuma bangke amen ka videt bana jo ning khang samsi chipaklang ponrenti Kanong Karbilong Life kailangan ratong doon. Pinili itong Karbilong Life team pen ladak Jasamet Sericulture Office sa hem silong sidulo deng terero. Pinili ladak labang so sa hem long Jasamet dak Aero Mondol Office atum pensi staff atum pensi pinili labang so agreement made labang so jira puthak kunon longle puthak kunon lapen la kuan ma kelong nai ji labang so annam puthak ni agreement padul polo section 2 long sampai section 3 long sampai langsung padul polo sitame interesting alam mangalalo forest long sitame 16 crore akan kanan lelo sitame labang so tangka apige 8 crore option si arjudul long ke la so pcn ke alam litum ta 40 apige 1.5 crore pesi labang so tangka sitame forest long nang lelo so langsung tangka si department kin long sitame kelong nang ji tangka sitame 0.5% langsung si nang lelo so langsung te besi penangan atum ke hebi bang jong si opera teng bideng bang jong si sigun punon mate kapek adon so teng punon ala itum kilong ni atangka sitame la long le dan sitame lalo edho tum man ke aju pen bideng bang man ke tu sitame langsung lalo tu sitame long le dan sitame aron the way cepat hebe bang ko bang itu sitame la bangso aron tang pen ala itum tangka long le dan nilitum wodhong aji along ke do asai hem along le along bangke thengpi thengprang do anta dunem bonta ko anna ke long nang ja bangke long le dera song setame along le ki puno pora hora bangke long le mondola tuma phan than pachini dun pa milum bonta nona bangke jum heksi thek long lo napen la son si ki ongdung atum ame thang ka choe cho som vega thengpi thengprang annam amta chelong le kusi Karbing Long Autonomous Council em barin ashok teron pen ningje pon non den gong paso 4 line left right long le on ma long le onar tum halak kapuri tum pine bangke agreement kusi ni da khobolong se non ni ta dipen kewang lo se non da thek long teng polong te nili kum ta da par khalong pa ki fisilong long le puri da ke commercial se puri hadak boundary wall do gate do toko rong do thengpi rong do sanona bangke di thek dam long teng polong te nili expectation of teng nili to expectation teng ko anma ala along le anam ape thengpi de ke long nang hla so teng kal dang na besela so teng polo dang te non la proper highway long le commercial long le nilu tuma son si la hai long le long anam ape na ahok pet kalide dana polo dang te akapet ne ke nilu pen kar long teng tum te penang ana tum ta along le hem pu ko ama long le tu na so teng kalide pusela tum ano tin ta ningi Nili hemalong ke survey ki bang hora bangke longle along ke do lake chabarong kovi arong lapen langteng mate fishery setami tokpon etlo bonta nona pora bangke ali salong pawi pon dera bangke kosona jadlo setami ke long nang jeteng pen avi etlo pusi inura bang pipen ninje pon pot pukuri ta chelong le angela irikar sarta gani kovi ta dorong pritom be ha kovi pute angela pen mla forest ta longli banga sabe ta chulong lo sa asiki pone lan ki kom ke ngenon la bangka chata be nil lo saring ta velo kowe potta velo agriculture ta velo forest ta velo se konsir so irap nang ma halapu longle mondola tumpen kaning je pona tengke forest asai ka mahin pena bangke bangso section 2 along pipon pe pusi herangke aphan thanpon lalu bagi dia forest department so ready la jitu 50 under ready itu ke pipon pe benso peheran itu pura gitu आगे एरोन itu lagi cuma pun ada pilih kalau sosial itu masuk
Exciting. non badi pian tu jahan pina ke budi budi pakar News Report Bikram Teron, Karbeng Manglai.